Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Balang Katholik keladu no ayu we ni kinong yalam Balang u Reverend Father Francis Kharwanlang ubala klat no nakan keperthai hene ke step ka arphau tarik nai lar archa arpusan. Ka jalan yamba jong ke Shillong kelepin pau ke jing sngosi halor ke jing klat no jong u Reverend Father Francis Kharwanlang ubala klat Nazareth Hospital hene ke step hakapor prabeji. Bynta banle buram khadu yu Reverend Father Francis kandon kemas keban penlong hayeng sa u Archbishop halai kra Shillong kabanlong hakapor hendribeji janmit minta kasngi ka arphau tarik nai lar arja arpusan. Nang ta kamet andra Cathedral of Mary Help of Christian la kra haka arphoi tarik nai lar hakapor khatwe beji minstep. Ka jinglet on tap yu Reverend Father Francis kandong haka arphoi tarik nai lar arja arpusan katala shai kasngi hakapor arbeji janmit hashwa kani kandon kamas kaban penlong Cathedral of Mary Help of Christian la kra nang ta kan buat sa jinglet antap kabanlong ha ulum jingtap ka Balang Katholik lai kra lakhai u Reverend Father Francis Kharwanlang ha ka hanyo tarik nai wieng sheja khandai spa saupusan bat lapin kentang ye u kumu phadar ha ka khat phra tarik nai wieng sheja khandai spa hanyo puar bat ula khlat no hne ka step ka arpho tarik nai lar hajar pusan u Reverend Father Francis udeiru ubajudan Bynta ban Thoh ikikot ki babun u Most Reverend Victor Lingdo ubadei u Archbishop ke Shillong ula khot sngo bha ya baro ki Balang kinong yalam Balang ki riunget bat ki paralok jung Reverend Father Francis bakin wan bandon Byntalang ha jingle anyam bakhat do ye u bat banduai baka minsiam jung u kan shong ja tha junong